Alay. Tapi aku lamanya ke isi matang, kita akan manisnya deh. Kamu udah kayak mata kayak mata buta ya? Ha, aku buta. Ya, bulan pingal lagi. Tuh. Oh, penting apa yang tinggal aja? Tunggu. Silakan dong lagi. Tuh tak gini mana makai. Gagap po, dah suasana taman akem budan do. Iyo, ni indong madam luar eta taman akeke. Ha, aku buta. Toma. Pan, ulo ko asal ang pingal. Taman kay do toma ring siya. Taman. Ha. Kami di asam no. Jago mo tiko man pingal ulo din. Ha, dumpang nga. Tabi. Ha? Tabi. Dumpangan nila. Ha? Sa mata ko jago ko waktu na pahonan do. Oh no! Kefun naman ho niyan do. Dekat di bangga gue. Buah aku tahu ma sukung jawali mai lao. Ha, Auman. Duan, nakol peso ni ko. Este si ngomi gue. Yo, kencara nau. Lu ke darun sama Fikom. Ha, aku buta. Este si ngomi gue. Lau di lemanga. Ah, Cara kau ndai mete ni. Iya, kayak emosi na makala ko to, makala sa sambung. So rusak dengan kan. Ngomi oja kempinga bubuna ayam bo meluaringa ngomi kombi tiba atak nuntulang ngomi. Nuntula setan nuntulang ngomi pinga loro. To cence sualuan no. Para kinsa mana kau? Wah, ni gagas. Wow, sige. Kecamatan Galuh kita. Iya, Bang Galuh alin ng kanteng itu. Ganteng takbe, may kain na rumah. Nah gari, ibaratkan si artis India ka. Tiyan melo sarung kana kasi. Une, pehe ulang sih. Tiyan melo sarung kana ni babang we. Ire labun sa trongke deh. Iyo basang tulong kiri palung masam sulwatem. Maja coba usi aban. Coba udah. Parung ngahitakan deh nih. Kacena ko coba ni wilain. Tinggal. Untung tampokan babam maure, untung babam lincah. Lincah damade la lalo to. Oh no! Ay, jangan lah mate babam ni ani. Ani lah mate babam kita ni mode mari. Une, dodi mode, kecamatan Kepentamade. Nga, wali pukupayu eh. Mabigan na ako pentamat de wali. Ngani, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang kusuka. Beribu-ribu wanita cantik, hanya kamu yang kusayang ani. Tawari ko na ade, kusinggahi itah ke. Boleh. Pesa ko dompang amada deh. Emang kamu dompang? Pangau. Bang mati tahu dong, lincah. Mau coba nih. Iya. Jangan Jangan nomor HP ini. pemaksaan itah ke. Opui. Itu jam nih. Itu nomor HP bener. HP ko. Di HP medel. HP ama ko. Benga nomor HP. Pemaksaan poda si do tua ke. Gua harus tuan hau deh. Apa itu meeting? Asuki hati mau modal tinggal ka. Biar urusan mata lo ke duete. Meeting nomor HP. Iwara na orang ngoa itake ira ke puna ku carang ngoa na. HP medel. Si wara HP ama ko. Lalaman ho kami kamar pas ali na luat tadi ben. Ah, medisa selo ko arwa ama mantep dering. Oh, di tahu kayu. Kau nih, medisa sih, lo keluhi ama mada. Oh, lohi gaina. Jadi ikan hiu, ikan bandeng.
Yang lebih besar ikan hiut dah. Nah, lucu lah dia gombal. Gomi ni kelas dah. Jadi gombal ni. Macam ni mau apa ni? Dah lama. Pada lama gomi kan baru gomi hapus dah mana? Mana? Bakal beli hapus dalam kecil mana? Mana mana? Nak manusia. Kena bijak ko hati mo naman budal ng tingap ya. Udah kita. Ito ko hati. Sakit loh, Bang. Lupa kami, kena bau sih. Anak telasan lo. Jago mo ko bangga ko bangga. Nagkana ko dua telaka kan sige na ni. Ha, kapan to? Apa? Ucap mo ko. Tutu kan. Apa na pembantu? Be, wawancara namin wali re. Ha? Wawancara na ida.